Hello, phung kaham jotonon lam chukon rong han hai di san channel katal video te katal vlog bai hingkai tin khai ang mami masong kan hingkai jare buma khai jare nya school to hingkai muri akon tusina hingkai tiki sakai phale na hingkai ma hai hingkai tabu kai ang ready khai mami rok songa koni ready khai ton basina jere angko milok bosok ang nok ni tubu manu mo sekango nok paran tubu man tai milok bosong ko moni kisa thok bai ram ra khai chasinai hingkai ma hai dong tabuk te miani buti dong kisah bel sorok pantorong kapan chasinai 7 hours later. Hello guys, hari kaham tini ekdom duty kora duty mang blog rakhnya jara kon kiri kha takon nok mathai ko age garta family tabu 4ta baji dong kai agara sari gubor thangjana titam rakhajana nai dongni kai jodan sari kaham. Hello guys, mana thalai dong ni sing kali mana thalai dong ni kisong kami wo ikut ajak ni bondo ni kok kai ang tu invite ma ya bolo kisong kai bini yang di thang kata kali warna was salai kini lagi ya, kita salai sini. Aja saya helmet buka kai, tanggung kai, saya kira ketu. Salai sini nya. Salai kini lagi kalat kiri saya yang utai. Accident kena accident. Hello guys, thang phai drop kisong parao kai le panda thang ko tang sai cha tu dai jak bin bondo phung kai ang to ko bok ja ya ke bin bondo bon ko kha phung ke office pa kon boy kin ken logi thok ang ko thang gi athang ko tang sai ja ngai thanga kon phai cha ngai datin thal mani sare sai cha hai ro bo dikna sare sai ong ko le mani ke tabu gi ko 7ta thangge akoni saya akon pakai tangga mahal hingga jini video sini sini kapan mana kising setelah hambai kini ni video nak pun sempat saya tonton teman bagai hanya hati sama ini next video di blog setelah hambai horkan.